Ramadan, 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 Ramadan. Igice cya gatatu mu bintu byonona amafungo, ikhraju dam min albadan bihijamatin aw fasdin aw sahbin dami litabarra bihi al-is'af marid. Ati n'umuntu gusohora amaraso cyangwa se kumuvoma amaraso bivanye n'ico bita kurumika ariyo hijama. Aha rero twibuke yuko hariho n'izindi nyigisho zerekana yuko amafungo ataba yononekaye igihe ukoze icyo gikorwa cyo kurumika nk'uko kiri muri sunna z'intumwa y'Imana. Ariko Sheikh Fauzan atwereka yuko amafungo yiwawe aba yononekaye. Ati rero nuko niyo hijama nk'uko abitubwira yuko yonona amafungo ariko twita kurumika mu Kirundi, au fasdin au sahbin dami litabarra bihi al-is'af marid, cyangwa se kujya kuvoma amaraso bagiye kuyaha umugwayi, bamaze kuyakuvoma ati navyo nyene birica amafungo. Acabana atubwira ati amma ikhraju dami qalilin, hama kukijanye no gusohora cyangwa se gukuramwo amaraso makenya, kallazi yustakhraju litahlil, nkaja amaraso bagukuramwo cyangwa se bakuvoma igihe ubugiye kwipimisha nka malaria, urabona yuko amaraso makenya cyangwa se iyindi ngwara, fahaza la yu'athiru ala siyam, ati mu gihe arayo maraso makenya ntacyo yica ku mafungo y'umuntu. Wakaza khuruju dam bi ghairi ikhtiyarihi bi ru'afin aw jurhin aw khal'i sin, ati nico kimwe n'umuntu avuye amaraso atari ku bushake bwiwe, kombore uwo muntu avuye umwuna cyangwa se arakomeretse aratsitaye agakomereka, cyangwa se uwo muntu avuyemwo iginyo, fahaza la yu'athiru ala siyam, ati ibyo navyo nyene ntacyo byica ku mafungo y'umuntu mu gihe uvuye amaraso utabishaka, ivyo ntacyo byica. Akarorero ni nk'umuntu usanga ari ku rugendo akagira accident akava amaraso, ati amaraso ntacyo yica ku mafungo y'uwo muntu, abandanya yifunze nk'uko byama. Iki rero cyari igice cya gatatu mu bintu byonona amafungo y'umuntu. Ramadan, 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 Ramadan.